alemlerini, bütün dünyalarını yoktan var etişi Allah subhanahu wa ta'ala hamd sənimiz bulsun. İki dünyaya rahmet bulacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönül türlerden çıkan sahaba şeriflerimiz erişsin. Hem bu izgi cuma günlerinde cuma namazlarına jilgan varsa din kardeşlerimizge Allah'tan rahmetleri bulsun. Cemaattan bir tapır iske düşüren hallerimiz orayıp bara, gün sayın kişiler şaltıratıp dura, falan tuğanım, annem, etim, ben iskalekti, dua kılıp jiberiniz deyip şulay sorap, Allah misal bugün de cumadansın, birgeleşip dua kılıp jiberiniz şunday kişiler için, isen sağlığına şifalansınlar deyip, hem indi mında da kilgende, meşte kilgende şulay usak bulayıp, maskalar kiyip, bütün şu gerekli ayberler kiyip, özümüzün halsiz sizemiz iken, şu gün vakitlerde cimgaga kilmesek de bulat. Ama bir tapır şu meseleni iske düşen cemaat. Şimdi cemaat, Allah Teala bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni jiberdi. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kup düşmanlar buldu. Mekke'de davet kılganda, Medine'ye kuşkeş, her vakitte anın ulgun, her vakitte anın yukka şuğun tilileriydi. Şimdi bütünley halleri kalmağaş, yolları kalmağaş eyteler edi, yarar, özü ölür edi. Ulgeç anın turunda bir indi biten haber kalmasanları. Tizden anı unutırlar, Ali Baka yeri yol, kişilerge anlata, nese gelir şakıra kişilerini. Lakin ulgeç anın balası da kalmadı indi tigi, irbalar vafat buldu balaşağında. Şuna göre biz geyinde şu yaktan da bir ümit var deyip indi, şulay bir bizden sileşip girgenler. Hatta Allah Teala şu sözlerge karşı Kevser suresini indirdi. Hemen Allah Teala cemaat Peygamberimizin ismin şundi dereceye götürdü. Hatta bir kişinde andi dereceye ismi götürülmedi. İlk birinciden cemaat Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismin özü bilen bir dereceye koydu. Hem biz ul nesenin işit, kure biz iman sözlerini etkende. La ilahe illallah, onları Muhammedur Resulullah. Başta biz eytemiz Allah'tan başka ilah yok, onları şundan sonra Muhammed anın Peygamberi diyen sözünü eytemiz. Bir derecede, bir tirede. Onları cemaat şu sözünü İman sözlerin, şehadet bilebiz biz azan vakitinde. Hem hazırki günde eyteler galimler bir minut yok diye dünyada koşan yeryüzünde azan eytilmiyor. Bir jirde azan bite, ikinci jirde azan başlanan vakit işkilip jite. Mine biz bunda azan ettik, bir neçe minuttan sonra, bir 10 minuttan sonra anda bu ayaklarında eyte başlıyorlar. Onları ulyanıştıyla eyteler. Hemen şulay bir tutalmışa azan eytilip duracak. Peygamberimizin ismi sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şulay manaradan kişiler bütün yeryüzünde eşitip durarlar. Onları cemaat azan etkenden sonra biz birleşip dua kılabız. Şunda şu sözler var. Eti Muhammedin vesile. Ya Rabbim Muhammed'e vesile diyen urunlu bir. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, Firdevs üstünde bir urun var. Firdevs cennetin en büyük derecesi. Firdevs üstünde bir urun var, anda vesile diyen urun vardı. Şu Firdevs'tan da büyük. Şu urunga bir gün kişi kireşek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunda sahabeler sıralar, Peygamber kim bulur iken o? Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, min ümmetikten o min bulurum. Şuna göre biz cemaat, bir tuttavsız bütün Müslümanlar yeryüzünde azanlansın, Peygamberimizge şu eti vesile düşürüyoruz. Şu vesile uğrunun deyip, ağır nasip edip bir şurayı sorap durabız, o ayrım bir Peygamberimizge uğrununu. Hem Peygamberimizin Allah Teala sallallahu aleyhi ve sellem'ne jiberdi bütün dünya, bütün kişiler için. Hem kıyamet gününe haddi. Bütün peygamberlerin andi derece yok idi. Bütün peygamberler kilereydi ayrım bir halıklarga, ayrım bir vakitka
Аларның шул дәгъватлары шикләнгән иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дәгъваты ислам дине кыямәт көне хәтле барачак. Аннары җәмәгать Аллаһ Тәала пәйгамбәребезгә Миграҗ кичәсен бирде. Миграҗда аны күтәреп, туры-турыдан сөйләште пәйгамбәребез белән. Өстә, күктә. Бүтән пәйгамбәрләр белән дә Аллаһ Тәала сөйләште. Муса белән сөйләште, мәсәлән, туры-турыдан. Ләкин җир йөзендә ул сөйләшү булды. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәтта шул каләм яза торган тавышларын ишетте. Ләүхил Махфуз дигән әйбер бар. Шуның каләм шунда яза бөтен тәкъдирләрне, бөтен нәрсәләрне. Шунда шул каләмнәрнең яза торган тавышларын ишетте пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Аннары җәмәгать кыямәт көне башлангач, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бүтән пәйгамбәрләрдән шул күплек белән, мусульманнарның күплеге белән, аның өммәте күплеге белән аерылып тора. Кыямәт көндә без иң күп шул кавым өммәт булачакбыз. Аннары җәмәгать иң беренчедән кыямәттә Аллаһ Тәала пәйгамбәрне кабердән күтәрәчәк. Һәм иң беренче ул сират күпереннән үтәчәк. Һәм иң беренче җәннәт ишегенә керәчәк пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм пәйгамбәрбезгә Аллаһ Тәала аерым бер шәфаәт мөмкинчелеген бирде. Кашан пәйгамбәрбез безнең өчен Аллаһ Тәала кашында сорашак, безнең гөнаһларын гафу итүләрен һәм безнең җәннәттә аерым бер дәрәҗәләрне үстерер өчен. Һәм шулай Аллаһ Тәала пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә җәмәгать бик күп мөгъҗизалар бирде. Бик күп мөгъҗизалар. Аны белән ташлар, агачлар сөйләште. Аннары ул инде Аллаһ Тәала айны ярып куйды яртыга. Аның бармак арасыннан ризыклар, сулар чыгалар иде. Бер агачның шул ботагы, мәчет уртасында булган ботагы, аның кайгыртып, ыңгыраш тавышларын чыгарып торды. Кашан минбарны ясадылар мәчеттә, пәйгамбәрбез минбар өстенә баскач, аннан алдан шул агачка таянып сөйли иде үзенең вәгазьләрен. Шул агач шуны кайгыртып бик куркыныч тавыш чыгарды. Пәйгамбәр китте минем янымнан, хәзер минем яныма сөялми дип, шул җомга вакытында пәйгамбәрбез шул агач янына килеп, аны сыпап юатты. Тавышы бетте. Әгәр дә шуны эшләмәсә идем дип пәйгамбәрбез кыямәт көненә хәтле менә бу агач шундый куркыныч тавыш чыгарып торыр иде ди. Шундый хәтта аны агачлар анда җиясе бүтән менә шундый ярату хисләрен сизә иде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Аллаһ Тәала салды шулай Аллаһның табигатьләренә. Һәм инде Аллаһ Тәала безгә әйтә, әйди аларга, "Кул ин кунтум тухиббуналлаһа фаттаби'уни." Менә безгә җәмәгать шул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына, шул аның дәрәҗәсенә якынайыр өчен безгә аның артыннан иярергә кирәк. Аның сөннәтләрен, аның эшли торган эшләрен үтәргә кирәк. Әгәр дә әйт аларга, әгәр дә сез Аллаһ Тәаланы яратсагыз, минем артымнан ияргез ди. Аллаһ Тәала пәйгамбәргә шундый сүз кушты әйтергә. Юхбибкумуллаһ, сезне Аллаһ Тәала яратыр, ва ягфир лакум зунубакум, һәм сезнең гөнаһларын гафу итер. Валлаһу гафурур рахим, һәм Аллаһ Тәала гафу итүче һәм рәхимле. Һәм инде шул гамәлләр арасыннан җәмәгать онытмыйк аерым бер эш пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өчен салаватлар әйтеп торырга. Ул инде безнең шул тәртибебездә бар, намазда без салаватлар әйтеп торабыз. Анда дугалар кыла башлаганда салаватлар әйтеп торабыз. Дуганы бетергәндә салаватлар әйтеп торабыз. Ул безнең тормышның тәртибендә булай булып торырга тиеш. Һәм шундан да тыш җәмәгать аерым да бер зикр кебек салаватларны эшләсәк тә бик яхшы була. Мәсәлән, бер тәсбих әйтәбез дә, шул аят-ул-Курси укыганнан соң.
анда Subhanallah, Elhamdülillah, Allah haber etip çıkarız da, onları bir namazdan soň, kişki namazını, tüngi namazını, anda koysun namaz joylarak, başa mesela bizim vakitimiz biraz kübrek, bir oturup 99 tapkır Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem deyip, yine şunday salavatlar aytıp çıksak da, bu bir zor, tege bir savaplı iş bular. Anın turunda hadisler bir köp. Anda nişik ol kişinin halini özgerte, nişik salavat aytu, anda savabı rizq kubeyte, anda nişik tege kişiye selametlik kubeyte diyen şunday ma'nada hadisler bir köp. Hem ayrışa elbette kıyamet günde de bizge savaplar ulaşır. Hem ayrışa biz Allah bilse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine ayrışa kıyamet günde erişeceğiz. Çünkü Peygamberimizin şunday sözü var. İnne awlen nasi bi yevmel kıyameti aleyye salaten. En birinci kişilerdi benim yanımda bulaşıp kıyamet gününde kim bana salavatlar aytıp durdu diye. Kim bana salavatlar aytıp durdu. Mina şu turunda cemaat unutmayın. Indi mina bu Rabiul Awwal ayı deyip, şu ayını iske düşürüp bulsa da, şu sebepler bulsun deyip, indi mina şu salavatlarını da turmuş